Nitakushukuru namna gani? Nitakushukuru namna gani? Nitakushukuru namna gani Baba? Wewe namna gani? Nitakushukuru namna gani? Nitakushukuru namna wakati wengine walikuwa kwa majumba, mimi ulinisukuma ukanifikisha hapa Yesu. Nina kila sababu ya kuja mbele zako na shukrani. Wewe namna wengine ni wagonjwa wapo hospitalini Baba, mimi umenipa afya yangu ninakutukuza Yesu. Ninakushukuru namna gani Baba? Mimi umenifadhi, umenipa afya yangu Yesu. Nina kila sababu ya kukuabudu na kukutukuza. Baba yangu. Ninakushukuru namna gani Baba? Ninakushukuru namna gani? Baba yangu. Nitakushukuru namna gani? Yes.